Yoga kere kakiro na window la. Lolo ibore na utanga swamane raipo inyama taluteso. Do ibore na utanga ipo eraipo kirata do. Ibore nje joko pananga utaswame rai ai bitae ebo. Ada yonya bitae ebo pia kino ngesi akono rinyo. Meti kuputo nkeri ibore na baka ya teswebe. Mame nyami ebo. Narai ngini ibore na ara eko shole baka ebe. Amenganyame bona reja sikurutoma. Ngesi ibore ne lo erenyo. Ngesi ibore ne lo atarenyo. Iteswebo. Terare jasi kurulo jasi kiere. Opedori kurumunu aliar. Ida weko ne boa rinyo. Kopiti atare sadao loka rinyo. Ogeu ni konya jonyo. Aidoro kiningesi. Konyari wanije bikatara leko ni bono. Pedori je kona kiningesi nyo. Atubutu. Konye akote lolenga limo kinesi. Beja ibore ne baka musibuni be foods and nutrition. Ichora kito ni mama ai lotarebo le gauti jatubutu. Bara ibona dio brings keri dawa jatubutu. Nare le mari kia nutrients. Akes follow ke erai bere jai gie lotongesi loko jitubutu be. Ada weka boa rinyor. Bunge lotari chengesi. Yoko pani utase seite ba utanga tubutu ngesi. Ada wenga tubutu. Asori nga idoro kiningesa kim. Ada utanga idoro inaka kipi. Asori nga idoro nkeda makadi. Tunga loteso tusomaite abalang idori ebo. Konye kwape mame ora abalang. Kede kwape losi akwa punga ring. Ara idobere nga itoso. Adomu nibore pape dori nga itoso nga ngesinyo. Amakadi. Itunga loteso da arepoete keda nyo. Akito kwape. Konye kwape losi akwa punga ring. No jaibole nebaka ibe. Science and technology. Pedori tukarana ipoke la makarani. Poeti chetunga kede akimine kipie. Doi poeti chetunga kede bore neba kasalo mwawebe gas. Doli? Kwa nadauna idoro kine kabo. Ipone ni jena jebe do itabala ngara makadi obo ukuni. Iwanyu njebe idoso ikitosa kipi. Mwidor torje kone boara. Mamidoso ikitosa ejoko. Yatakini jonyo. Yatakini jo abala ngara makadi tonga. Koni ngesa idoso ikini chuti. Kwa na ibore the next step yana utanga swami. Ngesa tubutu nyo. Abami. Ibore ni wanjito resen mamara pakite kabo okay. Nara ira pakijo egeuni ngesa kuono rinoi. Ibore nuka na utanga swami ngesa tubutu nyo. Abami atareja jatiko ipereja ito soma tigo. Doa utakwa nga ito atubutu babami atana epika kinai oboka. Iraini kimjo ngesi gurono kini tere mamu ngese kuori. Niko kin baba nga tubutu nyo akaba miyat. Pero dia pika kina bamiana nuipu bonba ati jenu ni kana joda be kata no namba lo weti aibo ani edoli aitokone kadia ipika kinai odia kon. Dokate kadia uta just na to soma bamiana di au ni bon. Nesa utanga aipika kinodia ka. Ajokisina japika kina bamia to obo konara makadi. Ngara kina itono kok konebo terengise kona tipe. Itakadi kiti ja makadi ara ebonata idio ara abala mame konebo koni salego go. Think kwa nango bada weka dia konere idio ibora nsori tina beti ngepika kino dia ka ngesamu. Dawa ngepika kina munyo sori na iguro kini ngesiteri ili aminyo edia kere.
Ada nga pika kina munyo dia ka. So dingo alem ka maido. So dinga pika kini misai. So dinga alem ne ka maida pika kino dia ka. Pero ja Kenya lakini akipiara man pero ja just pika kin direct yo dia kon. Doja iguru ngesi. Toni emaido kere iriam. Ngesi boren ko pana otanga swam. Kwenye mekuru jaita kade ebianyo emaidi koje kone bo jiji. Raja ikona kini ngese maido le dolit. Ngese bo le jiji. Koloami na sita sa nyama tapana na kuma boni. Konya para shano nyama tita sa tapano nyalta ne mogo nyalta teke dara kuma ala ikedi mumado na utalolonga yengwera tapani mogo nyalita ikedenyo keda kuma ngesi muna utanga iguro no kina nyala kin kesikere. So foods are very rich in nutrients. We may all wonder why women of those days gave birth to very healthy babies, even when they used not to go for antenatal care. And it's because all the nutrients that were needed for the development of the fetus were present in the foods that are in Teso. Ebo in particular has proteins, which is important for the building and repair of body tissues. And then there is carotene or carotenoid, which is a type of vitamin A that is found in plants, and it's important in that it helps in the development of sight and development and supporting of sight. And then there are also vitamin B. There is vitamin B12, and then there is vitamin B6, 3, and 1. And niacinamide, which is vitamin B3, is important for skin. Actually, it helps in reducing hyperpigmentation on the skin. And then there are also nutrients like iron, which is good in preventing anemia. And then other minerals and salts are still found in most of Teso's foods. And that is something that is really very important, and we should treasure a lot in the Teso foods. Thank you. Loko na dauti ka nyama ta ko kira uta kon nga geo na nyama. Do ero ko nga geo na nyama ko ver nga idi. Deke papa deke ko deke molo kalauna ko to sa chalam kin janu nyama ta ri yaw jongaren kosi. Do bet sa nyama na dum na gu na mai ta kai turi ya jokra yes Christ ko sia kai hili piso. Amen. Did you mean I'm a little bit clever?